Murdada bir kişi bir danışmanın aldına kelip bir adamdın baylığına kızganıp durup falançı günden küngele bayıp önü ösüp ketip atat. Şunu birleke kılsak şu yolun tossok, baylığın tossok degen eken da. Şunda al danışman adam oşol aytkan bayың tüyön üstüge mingende sen koluğa alıp barından bergin. Tüyön üstü nan jese baylığı ketet degen eken. Al degeni tüyön üstü nan jegenden keyin sözsüz nanın uşağı jerge düşet. Nanı uşağı jerge düşkenden keyin al tüyödөн düşüp al uşak terip albayt. Al uşak dersendi bolat. Şonu menen baylığı kaytat degen eken. Ana bu Ana bul kişi paylap жүрüp, oşol bay tüyöge mingen vaqta akırın barıp, men tandırdan nan japtım ele, uşundan da noz deyip koyun dep, tüyön üstüge mingenden nan da par bergen eken. Al bay kişinin tüyön üstüge meylendi, kelip kalısın nanında noz deyip koyayın dep, nanını alıp jegen eken. Jegende bir-iki uşak jerge düşüp ketken eken. Tüyödön düşüp, uşaktı izlep çöpün arası da tappay alıp jep alayın dep. Oşo жерди çoğun güngöz kılıp kötörüp koygan eken. Depsendi bolbosun dep. Oşol sebepten kayra künden künge bayıp, baylığı aşıp, taza bay bolup ketken eken da. Mana bol nanды urmattagan, albatta şu berekesi tiyetken, baylık darajaga da jetetken da. Avvalu sanaatin amilet ala vajil ars sanaatul hars. Bul dünyada eng bir algaçkı jasalgan asbaptar, instrumentler şol koşayday turgan soku, puluk. Birinci oşol puluk soku jasalgan eken. Oşonduktan oşo soku bar uyda bereke var deydi da. Emi birinci şu jer aydap egin tigin kılgan adama tavız bolgan. Adama tavız oşo soku menen jer aydap jer jumşatıp buday ekken. Buday gün boyu buday egip kesken maal bolganda çarçap kalgan eken. Çarçap ağrıp kalıp anan hava enebizge budayını kalganını verip kalganını emi sen egip koyçu men jarabay kaldım, çarçap kaldım degen eken. Hava enebiz anan şo күнү keskечен kalgan buğdaydı ekken eken. Keyin buğday çıkkanda adama tavız ekken buğdaylar buğday bolup çıkıptır. Hava enebiz ekken buğdaylar arpa bolup çıkkan eken da. Arpa oşonun payda bolgan eken. Anan adama tavız taң kalıp ökөөтең эле bir buğday ele munusu munday bolup çıktı. Anısı hava enebiz ekken munday bolup çıktı dep taң kalganda Cibril aleyhisselam aytkan eken. Sen düşman bolgon nafsine başıyıp, jalkawlık kılıp taşlap kettin. Oşonduktan buğdayın arpa bolup kal degen eken. Ine bul egin ekken vaqti eskane jalkawlık kılbaş kerek eken. Çarçabaş kerek eken, ağırbaş kerek eken. Oşo Adam aleyhisselam oşontup keske pay çarçap kalıp, ağırıp kalıp nafsiga başıyıp hava nevizge taşırıp koydular, şular arpa bolup kalgan eken da. Oşonduktan bul egin egişte hiç kanday çarçabastan, ağrıbastan egendi toluk egip alış kerek eken da. Qala Kabul Ahbar radhiyallahu anhu kanatil habbatu fi ahdi Adama kabayzil na'am. Kabul Ahbar aytat, oşo adama tavızga buğday düşkönde asmandan. Oşo buğday mana toyo kuşun jumurtkasıday çoң-çoң bolgan buğday deydi. Ahir kişiler hazır bizim vaqızda şuna kişineke buğdaylar olup kalgan. Murda bir aksakalı kişi menen bir jas jigit şerekteşlikке egin ekken eken da, buğday ekken eken. Ökö ortada jer alıp, ortada işlep, ortada ören alıp, anan buğday ekken eken. Ahiri kış paytida buğdaylarını orup algandan keyin tüşüm azırak bolup kalıptır. Ökö bölüp alganda ököge biraz misal bir kap iki kaptaylı buğdaydan tiyip kalgan eken da. Ana oşo kırmanga ökö akıların bölüp koyup anan keskirip kalıp anan üylөрüge ketken eken. Kechqurun tünde jatıp anan aksakal kişi
өзүнчө ойлогон экен. Бул мен картайып калдым. Мына шеригим болсо жаш жигит. Жаш жигит мейле болсо көбүрөөк жейт, көбүрөөк иштейт. Азыр мен барайын дагы билдирбей, өзүмдүн акымдагы будайдан жармысыны шеригиме кошуп коёюн, ошо жаш жигитти кошуп коёюн. Ал көбүрөөк алсын деп түн жарымда барып турдаган өзүнүн акысыны, жармысыны ал жигиттин будайга кошуп койгон экен. Анан ал жигит да түндө жатып уйкусу келбей, ал да ушундай ойлоптур. Мен Кудайга шүгүр жаш жигитмин. İştesem kançalı olsa işteymin, tapsam tavamın. Ona şerigim aksakal kişi. Bunda baldarı var, nevreleri var, çevreleri var. Бұл түшіміз аз болып қалды, ені бұға жетпей қалады бір жылға. Мен барайындағын ақырын білдірбей, ақымдың жармысыны оша кішіні ақса қошып қойайын. Деп анан кейін бұл жас жігітті барып будайын жармысыны ақсақал будайға қошып қойған екен. Ертесі анан кейін будайларды барып алып келелік деп өкөған ертеменен қырманға барат екен. Қырманға барса, екі жерде тоғдай ол будай үйіліп жатады да. Таң қалып бұлар анан кейін ақсақал айтады. Мен шындай қылдым эле. Саңа içim açып, борум açып, жаш деген көп жейт, көп иштейт деп будайымдын жармысын саңа кошуп койгон элем дейт. Десе жаш жигит да шундай дейт. Мен деле осы сиздин оюңуздай ойлодум. Бул аксакал адамдын тааныш билечи көп, бара турган жери көп, небере чөбүрлөрү көп. Буга мен акымдан көбүрөөк берип коеюн, мен дагы бир жактан таап аламын да деп, акым жармын сиздин будайыңызга кошуп койгон элем. Анда демек, сиз мага кылган жакшылыгыңыз үчүн, мен сизге кылган жакшылыгым үчүн Аллах Таала экөөбүзгө да береке берген экен деп, анан бул иштер ошол шаардын бардыгына жайылат. Булар амбарканаларын толтуруп, анан ташып алган экен. Муну патша да угуп алып, эми ошо будайыңардан бир кап бергиле деп, бир кап будай алып, патша да өзүнүн казынасына канча будай болсо ошого кошуп койгон экен, ал да берекелүү болуп кеткен экен да. Мана шундайын бири-бириге райымдуу болуш, бири-бириге камкор болуш, бул деле берекени келтирет экен. Эми акыркы сөзүмдө мен бир хикаяны айтып кетмекчимин. Бул хикаядан албетте ар кандай натыйжаларды алып, ар кандай үлгүлөрдү алсак боло турган хикая. Мурда бир 3 киши сапарга чыккан экен. Анан бир чөлдө кетип атып, талада кетип атып, жамгыр жаап жүгөрүп, өтө катуу жамгыр жаап, булар жамгырдан качып, бир тоодун астыга барып, тоодун үңкүрү бар экен, ошо үңкүргө кирип жамгырдан жашынган экен. Анан жамгыр көп жаап, ошо тоодун үстүнөн сел кетип, сел жүрүп бир чоң үйдөй чоң ташты алып келип, үңкүрдүн оозуга бекитип тыгып таштаган экен. Анан булар үңкүрдүн ичинде калып кетет. Үңкүрдүн ичи капкараңгы болуп калат, эчтекени көрбөйт. Дүйнөдөн үмүттөр үзүлүп, өмүрлөрдөн үмүттөр үзүлүп, эми биз ушул жерде өлөт экенбиз да, калат экенбиз да деп анан олтуруп анан өздөрүнчө дагы сүйлөшкөн экен. Алла Тааланын вадасы бар. Ким бош жүргөн убакта, эркин жүргөн убакта мени ойлоп, мени зикир кылып, тасбихтарлар көп айтып жүрө турган болсо, мен андай бендемди башка бир оор иш түшкөн убакта, башка бир кайгылуу иш түшкөн убакта жардамын беремин деген Алла Тааланын вадасы бар. Эми бизге шундай башыбызга оор иш түштү, бир бала түштү. Эми ушул Алла Тааланын шундай вадасы болгондон кийин биз ойлонуп көрөйлүк. Албетте ар бирибиздин жакшылык ишибиз бардыр, сооп ишибиз бардыр. Ошо жакшылык сооп иштерибизди эстеп туруп, ортомчу кылып туруп, Алла Таалага дуа кылсак, мүмкүн Алла Таала дуабызды кабыл кылып, ушул баладан бизди куткарар деп анан бирге кезек берген экен. Сен ойлоп көрчү. Шундай эркин жүргөнүңдө, бош жүргөнүңдө Алла Таалага бир жакшылык иш кылганбысың дегенде анан бул ойлоп анан айткан экен. Менин бир жакшылык ишим, менде бир коңушум бар эле дейт. Ал коңушум күйөө бир жака кетип калганбы, күйөө жок эле, анан аял өзү жашайт эле, балдары бар эле. Ачкачылык болуп, ошол аял бир күн үйүмө келди дейт. Мага бир аз нан берип турбасаңыз, балдарым ачка өлүп атат.
deb zarıgıp majbur olup kelgende men ayaldan surandım. Bir gün menen bolsoň meyli kalagandanyň berem dedim deydi. Munday desem ayal açulanıp qaytyp ketdi. Ikinci günü dağın aylasından dağın keldi. Men dagı ele şul sözdi aytdım. Dağın qaytyp ketdi. Üçüncü günü dağın kayra keldi. Bir nan berip koybosoň men baldarym açka ölet. Taza kıynalıp kaldı. Dediler men şartım dağıla şo bayağı birinci şartım. O şol şartıma könseň beremin dep aytdım deydi. Anan al ayalda majbur olup aylasızdan baldarym açka ölüp kalbasın dep köndü. Töşödük. Anan jatıp oşol jaman işke barayın dep ayaldın tüsüge karasam, ayaldın tüsü appapak bolup şunday özgörülüp buğundary kaltırap titrep turat deydi. Ana men aytdım. Sen munçalık korkup atasın, kaltırap atasın, titrep atasın. Sen nime munda eski takır jasagan jokmusun? Desem jok. Men kaltıragan titregenim birinciden menin kiyowum var, alysta jüret. Kiyowumy hıyanat kılıp erten kıyamat günü kanday jogap berem? İkinciden erten kıyamat günü bolganda azır bul jerde hiç kim körübeyt dep şol aram işi jasagan menen erten kıyamat günü bolganda mahşarda Allah Taala bu sırrыбызды açıp koyat. Al jerde atabız da var, enemiz de var, tuğan uruktabız da var, bilgen dost joralarыбыз da var. Oşoların arasında biz sırrыбыз atılsa kantıp çıdayбыз, bu şermendeçilikti kantıp kötüröbüz dep korkup titrep atkanym degen eken. Şundan al kişi ve de tatir kılıp tuğra. Azı bul jere jaşını bul aramış kılgan menen erten kıyamat günü sırrыбыз açılıp kalsa emne bolat? Sır sözsüz açılat kıyamat günü. Dep oşol aramışke barбай qayttım dagın, үйge kirip bir dasturxanga tolturup azık tuğluk kılıp ayalga apar berdim. Ayal suyungan boyunça alıp ketdi deydi. Anan dua kılat. Ya Allah'ım, men oşol wagtda şul işti jasadım. Şul günöge barbadım. Özüңdün azabыңdan korkup, kıyamat günde elin arası şarmanda boluşan korkup, şul günöden korkup, oşol günön jasabay, özüň razılık üçün jasabay koydum elen. Eger şul menin kılgan işim özüңdün astыңda, özüңdün dargaýyňda kabul bolgan bolsa, menin duamды kabul kılıp şul beleden bizi kutkar dep dua kılgan eken, bayağı taş biraz jılıp ketip bir teşik görünüp kalıptır. Jarık girip kalıptır da. Anan bular suyunup, demek şunday jakşılık işlerimizde ortamcı kılıp dua kılsak Allah Taala beleden kutkarat eken dep anan ikincisiga kezek kelet. İkincisi anan aytat. Menen kartaygan ata enem bar ele. Bir bagıp жүрgөн uyubuz var ele. Al uydu күндө jaylöge aydap, kechqurun aydap kelip, saap sütünü pişirip birinci ata eneme pişirip berip, anam baldaryma içirip jüretilem. Bir gün kech kalıp, izdep tün jarım bolup kalıp, kelip sütünü saap pişirgitsam, pişirip kelsem ata enem uktap kalgan eken. Baldarım bolsa bu jakta kursağı astı dep çırıldap ýylap jatat. Emi baldaryma bereyin desem urmatsız bolat. Birinci atama eneme berbesem baldaryma bergen bolam. Baldarımda ata enemden öýde körgen bolam. Dep baldarym ýylap çırıldap otursa da berbey, ata enemde uygotoyun desem uykusularyny buzup koýamyn. Dep oşo başlaryna kütüp oturdum. Uykusunda buzugadım, baldaryma da berbedim. Tanga balandan keyin ata enemde uykusu pişip oýgangandan keyin oşol sütty ata eneme birinci içirip kusaktan toýgozup, anam baldaryma berdim degen eken. Ya Allah'ım, mana özüň Kur'anda şunday dep aýtyp koýgansyň. Wa bil walidayni ihsana. Ata eneňerge jakşylyk kılgıla dep, ata enenin razılığı Allah Taalanyň razılığa beýlenşýär dep aýtyp koýgansyň. Men oşo senin özüňdün şul sözüň üçin ata enemin razılıgyny tabaýyn, özüň razılıgyny tabaýyn dep baldarym çırıldap ýylap otursa da baldaryma oşol sütty içirбей ata enem oýgangyça kütüp oturdum. Şul işim dargaýyna kabul bolgan bolsa ya Allah'ım, şul beleden bizi kutkargyn dep dagyn dua kılgan eken, taş dagyn biraz jılıp düşüp ketip, oşol teşikten baş bata turgan teşik paýda bolupdyr. Birok dene batpaýt eken. Anan üçüncüsüge kezek kelet. Üçüncüsü da şunday degen eken. Men jaylöýde mal bagyp jursam,
bir kişi bir koydu jetelep şaşıp geldi dağın, mana şol koy sizin uyunuza turup dursun, men erten kelip alıp ketemin dedi, dağın taşladı ketdi deydi. Oşonu menen al kişi jok bolup ketdi. Anın koyunu men baga verdim, kıyanat bolgosun dep köböйтө verdim. 10 yılda ötüp ketdi. 10 yılda anın koyu bir jayloo tolu koy bolup 1000 koy boldu deydi. Ana şu bir 10 yıldan keyin alı kişi keldi deydi. Kelip turup salam berip turup, esingizde bolsa kerek, esingizde bolbosa men esingizge salıp koyoyun. 10 yıl murda bolsa kerek, sizge men bir koy amanat taşlap ketken elem. Oşo koydu berseňiz dep şu koyumu sorap keldim, amanatımı sorap keldim degen eken. Şunda al kişi aytat, mana şu jayloodagy otlop жүрген koylar bari seniki dep aytat. Degende al kişi aytat, jok, meni şıldyň dawa, azıl mazak dawa. Men özüm ayabay kıynalıp жүрөm. Şo bir koyga muhtaç bolup keldim. Oşo men özüm koyumdu berseň bolar. Müntüm meni şıldyň dawaýla deydi da. Degende al kişi aytat, jok, men şıldyň dagan jerim jok. Seni azıl mazakta kılgan jerim jok. Men çynygy sözde aytyp atam. Men amanatga kıyanat kılbaýmyn. Oşo senin koyuň bagyp şunça köböýdü. Ene sütüňden alal bardagyn aýdap keteber dep, al kişi süýüngen boýunça şo koylaryň bari aýdap ketdi deydi. Mana men oşol baktym edem, karadym edem, köböýtüm edem dep bir koyunu da alıp kalbastan Allah'ın razılığı üçün oşo koylaryň bardygyny esine alına salıp aýdap jiberim dedi. Ya Allah'ım, şul menin işim kıyanatga, amanatga kıyanat kılbagandygym, özüňden korkandygym üçün, özüňden razı kılgandygym üçün şul işleri jasadym. Eger şul işlerim özüň aslında dergahinde kabul bolgan bolsa, bizi şul baladan kutkar dep dua kılsa, taş sıljıp ilgeri paska düşüp ketken eken. Ünkür açılıp, bari aman esen çıkıp ketken eken. Mana şundayım biz, albatta eýin erkin жүрген wagtybızda Allah Taalany köp zikirler kılıp, Allah Taalany köp oýlap jüre turgan bolsak, köp jakşylyk işler kılat turgan bolsak, başybызga oşonday bir katy iş kelip kalgan wagtda, kaýgy kelip kalgan wagtda, oşol jakşylyk işimizni ortamçı kılıp dua kıla turgan bolsak, sözsüz Allah Taala duasy kabul kılat eken. Mana şu hikayelerden albatta bizler ulgu alaylyk, oşonday amanatga kıyanat kılbaýlyk, oşonday koňşulara kıyanat kılbaýlyk, çoğuçun ayallarga aram işke barbaýlyk, ata-enebizdiň koldan keginçe urmatlap sylaýlyk, bardyk balabızdan da, ayalybızdan da, tugan uruklardan da ata-enebizdi öýde koýaýlyk. Oşonda albatta Allah Taala bizden başybızga şunday oor iş kele turgan bolsa, Allah Taala jeňildik berere, bul anyk aýkyn bolup turat eken da. Wa ahiru dawana elhamdülillahi rabbil alamin.